Now for my more about Edema too much GH so. A baby I really said to maybe be a baby at the Bremon. A sign at the Bamo Quamu. Medium just so any quadru for it. I rehearse them and I beto on my Ghana. On my cron Ghana and Ryan te asema de. Na Nina so a titri watch I say, no would Jumedi Cassia pa a woman na Enyas and Ketua. And no netching so and an answer. And Kennedy or Hene e Japan ejina simpie ni apaso e wa santimantemo e de ensem bi atu dani na ye bekwa kohwe e ho videos na e ho nkomo biara e wo ho no ya twetwe ho e nkomo ezan se nyame nko ana mo ha na ni atitirufo e na e wo efidie mu ha chese ye ba na be pensen mu atutu ne sra ni abasa na entiase bi e wo mu no ye nyina ye tumi enya de di kan no ye be hyase e de free ba bia Kane Mampeni John Kuffour. Ne ho kenia na oda nechi na Ewrade Onyankopon asiesie wo momon beye ba kono. Sese no abrehosema ba betufie ya enya asem ketwa na enyo no kwa na enya asekere ne se oba ebedi wo mai so ema o micron Ghana etimi ebe share na ase anase ne nsase a ene wanya abrehosem si ya enyo no kwa ne kurem ne mum Omani nyina ena ade atoye ni etwase nyina no yetimi hwese yebetimi adi ho abobo bie na yetimi asre papa ne se onya akomaden na Ewrade enka ne ho mami a ye kana asemi eye first lady Teresa Aba Kuffour ono ena odi emfie ede wotwe ewo Accra Asefo asase so na enra ena arehosami ebeto abonten ese enwumre mu ho no ena one nabusuafo atwa ahia ya oda empem ena omodidi di nkomo a omani ba omho so no na maame no agya ne mfra me mu akese waye Ewrade Onyankopon dia anche kura ena omoto nsa ede frɛ His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo ese arehosam sei ena aba betodwa na arehosami esi ewo apuema ntemo pediase ewo ebri depono eso ho eho efie bi a omowo ewo ho na arehosami esi wo ho eno echi no na His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo ote sa arehosami wantena so na otu ehyen metreka odimeka kokopie mu ewo efie ho a otia abusuafo elma omo yakọ ese omonka makoma ento omo yem na Ewrade no dema ono aso na osan eje enam se ayafufuro se ntino empenifo enya ntrase enhihye da property ya ombedi ne na otweda ene na eyi ne nso no omode ahihye so arahosem ba kwa abetodwa eno no ne edi ho nso no openi ya ye friend se ET Mensah ewo omayimu oye NDC ni kane no na oye leading member of the opposition National Democratic Congress ono so edi emfie edioson enson 77 years ena odi ewo omayimu ya onye ni pato apra na nsen wono yare bi ani need yie pa ena enam so emokopie obroni krom se okwa kwaje ayarhwe eno nam so yade no nipadua no entimi anyema yade ne di ne so wato nananom ewo nsiere no so abaya rehosem a aka oman afi so Kennedy ohene Japan so ede ensem bi aba betuga na enyeme nkwa na wo ha ntino mekwa na makoma wana wo kame ho etitirofoi akwaba na enkomo biara wo ho no ya twetwe ni di kan ewo mensani fa so no eye opani enmonyamfo Ben Bruce ediwe o bonu amodi ya obetimi achi obedia Ben Bruce opani mo akwaba yeah empo et say obode do my krom yeah ni odi ho nso eye odifo Bernard Prophet Bernard eya na dodo na pe se obeka no podcast prophet no esen se obeka twi opani mo akwaba mejo so ba tuni nkomu ti say me ho den se Bible no yada yawase ho den pa enra ene nansa ensama akosuni enra de ya antiasem de o micron Ghana antiasem de kra se former president eyere ya wadanachi ni twetwomutu na de nyina ejane ho
atwana nanom e won sie do a abeyare hosem e wo man mu na afin so Mensah enso atwana nanom won sie do no so abeyare hosem so my Ghana titru for ndodo na na ekosa no ayare hosem wo man mu na afin so Kennedy so akanse bi na no ne bekwa kohwe video no bekwa kohwe video ne etie nsem a ono ankasa to ne no mutu e kan no by be sha sie je free ya maame Kuffour ensem no so se no atwana nanom e won sie do ma se bia wo nimbibi kakra de fa ne ho ana se den pa na se ubetimi a ode be kai maame no ma etifo so etimi etim Mensah se o Ben Bruce nchen mechi a watifo ne obi a anope o hwe ya mamo se ya mamo good morning shedding grandma prato yenina shedding emo yenina shedding you know because ayara hose yeah me tie no nra me real ko ye me owo de bia me se yenina be ko party sabe wadi 150 kura no owo a ayara hose na Teresa Kuffour ye wono wanchi nkofo bebre ni ye wono wanchi and one of the pioneers of most of Nyama bebre bekai 201 Kuffour ba so no ye first lady no one person na wanyet say first lady fu obi meyi ono ene Kuffour ado yere no omo ye very disciplined omo fa omo nose and share governance nim too much that's it omo bo omo kunu na chidon but limited which dan ti omo ka bebre one of the achievements mother to child education policy bi foundation bi transmission of HIV and yare etimi ye we no otimi bo fund bi a ehwe saade no na no very very way one or two occasions that be with Teresa, but all the time no or behind the husband and to me no I feel say that should be how a first lady should be. First lady no un say omuro no yen na defining in our constitution. But the wife of the first gentleman no they need dey say nyina ma no. But ebi mo ye no too involving after you be na first lady or che post first lady ne ko foko huno na no esa no tra boundaries no or your one person meeting here gina me say ono ne the current first lady of Ghana Rebecca omo your people are almost your like almost come ye when it comes to being a first lady because omo wonti omo din wonti obaby bia okoye ya no aba one time bia na ye chicheske ya Rebecca, or say that be because on pen one self. It shows say and yes be a obenya dinti na all what I say. And to me no Ghana nyina maame sabe Kuffour wa bobra wo bi obedi Ghana so asabe na band fo nyina chesi yes e magic de na o kan ewu a me man yakọ na man shedden so na nyina ye ma ye ho shedden na so ye hu se ekwan bi wo ho ma ye nyina no matter position bi e bedu bi ekwan bi wo ho enti ye bibia ye nwi se ye wo ba bi ko na ye ja sikawia ene krono entro ketashesani dream ene ade ahun e oso ahu because ye nyina no ye beko ba bi debi am se ukọ eyiase no bi da ho a wo se wo de anu so da oboa mi so ano na de o mitim se mi de mi mu da but unyi no year bia ben ya sa ba de ko yesi edi biem because every year bia ben no na o year closer to your grave kaka no wo so bia na emu nyina ye bisa se akonta ben na ye bakobu akonta obebu no akogina o make anim no akase why ya de anase akonta udu ha na wo tete ye fro kra no I say Adam so ko di apple no tete no elu bi na ye kwa ya na say ya de ko gina nyamie no the chest out because ya ko okoden na sebe ya ye nia eja no soma ye enti enyina ne fatu ya hofo na ye hu se owo eda ho mo bia enye kese enye ketoa ye nyina be ko na mom
chira sem no say na tie enti me ma ye nyina yakọ ene hyede na mnim say nyame so de ne kra besie make you ti de ne ka wana oh fatu yiti Mensah ono na ne afra God is my baba when God is my baba nya papam ba ni twin say na tie ne bia say na ya yi ni twin make jeje eko ni fi opapra odu wa satam na electric gate e bi ni ho to jeje du wa electric gate bi os wow iti bosi ane let's say the one you know who can sports minister obi the long serving minister untimi iti Mensah ono so aboa Ghana ye papa obi awode na so but untimi take away the way sabe na ni education no eni so sa but the way otimi yes sector ni here otimi cry ya Ghana those times abedi ni we ni na ni some on fire most of our big coaches ni na on fire them na say akra no oka council of state yeah ehonti honestly man share me man busu ya nyina hye den ye nyina na ahwere ade maybe the name ya me kase minim NDC na minim MPP minim Ghana ni enti when we am Ghana for ye ni nyina ade a wo bi kase we ina na we san kwase na si ejai Ghana for mo bobra omo somo man no so mo wu no me kase MPP ni NDC ni no wu no wo say me kase nyina ma yi sa den because kwase asem ye sa de no ye de bam Ghana ade share na da family enti obi a government no should take the lead na ye nyina yem bo government na echi don ni yentimi enko ma chi fefefe no bi ehun say sa wo brema oman ya sebe yesu ye be kai senye kai JJ Rollins na Tamils yes da say we call prophet Bernard Nchen openi asema abetu dwani o so me say me da wano ase ye ma busuafo ya akọ ne hyede na erade so pepa wo mani wa mu nisuo we all know ye papa Kuffour how in the tenure of office he was very punctual and very truthful na omaye de Ghana ka bibiri na achiche ye ya efe so ti ase na sometimes na director can bibi say over in tenure na say in office abrabo bi adobo ye bia no ka won se gubo a eda wani etwen eye papa o eye boni o bebu hu atai na Job chapter 21 verse 23 Bible say obi wa modin pintin wutini emra na hoto no na shum edwono na no fuso ai se na hine mu amama that's it na no mpe mu ho yes so that's it ntino whilst you are enjoying la zero things with that VH ma okoba police petrol di wani owuo oba o bodyguard ntimi nsi no kwan o macho ma wodi mentu ansem gate ya no ontimi nsi no kwan so ti ase and it is appointed for a man to die but once one kasa but twice who ne ya judgment that wani mu twen yesi wachiri gate life of gate yesi no wani yo ye bia ne da wani mu twen eye papa oboni o and Isaiah chapter 57 verse number 1 to 2 Bible say oni papa wu na obi amfa nsa na koma mu ye fa ni papa kwa obi anwe ne ho so what you say ye nhwe ye maame ma Teresa me because she's the one of the best wives of our past presidents one of the best onti maame ho asem onti ye kon tese tell na director bibi kan se ye amanyo ku no a onti se obi abọ wanbo maame so e maani kunu ye mpanifo ka say behind any successful man there is a woman enchire ma papa ni tibi ye adwuma no kwa anim enti se adwuma ebi mu ekunu no mo fu mo ma ati ase na ye mmre bi minister bi be tu ga ote wana or the girls say he na ye kune amanfo girls amanfo yire no as a minister honorable member of parliament which we year so ti ase and a signal and the man wo ba person wo beju o man so because ade bia bia there is a red flag so ti ase Isaiah 28 or say
na asamando e wa asase ne ka ne ba e be hia wo ba na ehenya nsamanfo e de ma wo nyina giso ka kire se entima Teresa president Kuffour yire unso ahojo te se ye wetima e se ye na rape o menta mama ni antene se wo ye menta se ye minister so bi gaga ni tudo e na me ya media be you are too small usha onko sha sapati ase entin ese signal e de maye and I won't say the same Isaiah chapter 14 e kan was hwe na se wu ni ensi wasi papa oba pomba mpo e ho won faso sister Isaiah nso ho sa se ensi wi a opomba mpo ne won faso chene shout ase entin we e signal e ma won fa koyen amanyoku yam fa koyen party sem and MPP for her. I was at Airport Hills Residential. Menkaso bi se meme say. Because ya minister be here. That day, me we say MPP for the NDC for me to say. Me too am me say, prophet, look at it. We have transact business with this NDC member. We are member with the na sikana ba be guma me na account me reflect on mo me say. Them say who is this? Or say that guy. I'm saying, Bama, you are an MPP woman. No, yes, we do business behind. You people, you are fools. You think we are fighting against parts, but see your call closed doors, sir. Yeah, one way or one. What will you say? I'm telling you. But final form. But share ministers will be fight, but final form. And easy. Engineer said, "Oh, you be beer. Oh, your body, you die." Ko Benin, ko ben ho you die. Ko na ko sacrifice nipa. Si en to abama wo bewu. Na asama na do ho no. E ho na dwuma yi na kafua. Na ye lo ke du se bom mu ha. The room of torture. E ho na do hu say yes. We ni nya de suade e. Enfama wo ye gaga emrem to ansam ene gaga ne chinchin atwa ye mpene ma wonko ye ntwema wo nye se nyina no. Hwe. Onipa no sori ye wada de bonkum so bakantine guwe se uwene na yankansem papa mfa ho a kam be bisa se ade ntina obi bu a ya na muslim nsema ye kana ye nsempa se na yi asimpo ne biography ni ade nyina no onko ye biase a ne biography say this is a bad man before me ma who be that ba ko bi ma who be that I say this is a bad man ne ba na be kan ba go say me papa ni timo ding waka ye ntuwu a ntuwu de ka say ba bia ye ka we na ye niama ya biography ye mo panto nche me bia to me pay na me ko preach wo papa na yi ase me nim say papa no pechacha okwa asawula ne mani tua na wi eni sigare tua na no ansa owu ye na busa fo so we dey say udi nyame asa na ne eti anti no be preach wo ase ma ye na ne biography ni that is how you need me da yen kan trans waje me je microphone na me prepare quotation be mienu abraba obo ye na sama do ne da wani mu twen aho na busa fo ni ma change ma je ma kire won ti ma je fi ni so 1 hour na me di siso then ya had mo amu bo atwa mo ye we nyina mo ne ko ye nyina na ono da ho etu di awo ye ensesa e ho ifa ne baga ye na sina na nko ensa abono beka na me fa ho be ba bi obi awu no e ho na obi so ko pa ne mpana we aye we asobo hu etitiri e ma bi emu ye gamanfo ya kohifo ne asansabrafo wa mo so ba be pam ntoma because the minister can't make the bass yet. I was so for Sana or Mano or Sabo Somo Sassi. Or Piao. More Piafo, Nana, maybe a form. What I say? That's it. Obit me, yes, obit me part to my baby sis. But the new partner who now bravo, boy, you should papa or dine a deep. Every said you or Drew better in our society. Yeah, cancer and papa home on Obama, yes, sir. Because on one the country may be a gauge, you know, time on the year. Emra say John, nay, yes. Now, she's selecting CBA, Tally Minister CBA. Miss I. What is all this? Any partner or no, or then you were not possible.
obi shiri ne palo twa chire dendenden ye be sro man Ghana. This is a man's wife will lead a legacy. Kuffour, your papa Kuffour tiwi obi ti bi fira mana na wakwa akọchia ne nsem keke ohia ne blessing. So what you say because we are bobra papa we ja chiri papa mo man Ghana. Ye bo o man peli oba ye de Ghana ka nyina kye yan je Kuffour. So what you say ebe bie kwa bebre ya no die e de ye chiri. So what you say kura ni ese mia o mane. Na 2024 ye twen asemo ya papa no na aka bebre no nsemo mo gina so kese ne say Job chapter 14 verse number 5 no say kai say won kwan yeframa. That's it. You who many new hunu bi. Oh there be o say we kai siama wa won san ho da ye den Odon kwa nso asiu no krem say Jeremiah chapter 9 verse number 19 o say owu wa fra fampom abafie. That's it. Intina emrewa no muntu mo mabawa no fo no mu nsua se ne sika kwadon no wo ne sese wa frafa empoma ma bafie ese wo ne timi fa obi a sese empanifo nya titiriw no e na ahya ase o mo kọ no won so ugina hen hwedie na abrabo na ne ye bo ne sa no sese ne ewiase ne kọ no owo na aben no ye bre ne ntino ye begin penifo ensem enkrana se omo anu December akomienu bi twato ne adi dwumadie ni na abanawie enti mesha se free prophet nchen asama ba papa Ben Bruce nchen me de mechima kan kire oman ne omo muti wa chirichiri benchire ne se ye be pa omo chew we enye time of politics we enye time a ye kosresere ifie ho enye time be ka se obi firi mu na we yaba party ni ba be divide and a party ni ba be kusi what you say ya ade a enka ne papa emfa party no we odupon bi na ato otitiri ni bi na ato e ma ye mfa nko dwene enwema bi ne ubon se we enche ye nwan ma di fo nkwasiafo be ba boncha be ka se ye nkom ye prophesy ye degree ye o ba ko ne de se nya di onim so be ba what you say na do dan ko Kuffour adwa ya de o ba ko ne de se enche ye tie ko be chima di aba do wum me prophesy we enye we nyamiama we di ne nkwa na Psalm 90 there was 80 to 90 years we di eche nya afi na ba be se nkwasi ankom se nyame nsiru bia amen. Ben Bruce nia prophet kai na do atinya kofi ho enra wote issue na wote case na no di na ba na won kofi ho ye ball to jatire a o so ticket bi abeko o ya particular na invite na so be ba eja ye ball to enye easy ba bi abeko enye bi e ka na ntiri mu dimi fu say that is a pussy o timi tana bo o ball to jagidi yeah that's say eja o ko ya o timi ko chia e amamre e asede sebe Kuffour obaya sa no ba na mu na onenam enti eyesa watimi akọ na eja watimi akọ ende eye ba dia meka tsanya prophet kan ma obi a mejira ka se wo hyenkom because enkom se we fa aduane ma mi tables o ba hyenkom hyen kwase ankom se we ya mi hunya asesema me ka kira o esa make it up omo de ba be what you say when nkom se we obi oba be ka se we kom se bi se IGP channel because mami a we di 80 no wu a what is wrong with it what the ba be me say me di 80 da me se o ma me ko because me hunya bi o ya se me tete Kuffour anope na doctor bi when nkom se enti obi a obeba na obeka nkom se no ye ne no ye be di no ya pen kom se bia biem wonya ni isi wa obeshe koma Ghana benye sika eno ne ye penye da obi bewu eno enkwase akom se ya pen no ai wo she kom se Ghana benye sika dokunu beba wansi di biem eno ne ye pen na nye kom se boni se ye be ma gobebo abafo gobe na abafo ma me no wawu a okọ wa bobra ebra wa bono yemnyemu bi e bompa ese ye bobra sa ru a wo be she kom se bia me so be she kom se enche you will die ubewu we dey back to send yes all person ai wo she kom bo ma mi hu a enche ubewu be ma exactly 1 year you will die I'm telling you because in kom se sa kwase an kom se e fa biane ma enti gobebo enti bibia so
maame na wu man ko di na yambo ebusane echido ni etimi nya yie no na meka manu asi ya baba Bruce ya dase ene wanu de se mo a hwehwe we di champa perfume a je se betu because en come se ni go ho e ba minim se ya na esoso so ne da yo so bi na tata no se bien yo no ya ba beto abonten ade na nya se ewi enya si ewi en ka be ka na abonten no hu wana mo bi no tu ya en ka no be bo asense we free mo ewi no wo be ka we owo no ntimi zan nya ne mu ma ne nsa madio nya si a na esi ye bre ne timpanisi an ma chere boss dua so aya no jebo en pese me jebo enti adi dwuma de ni na besia ye eno arehosem mo ebeto dua efa openi Mensah ene former president John Kuffour ho Kenya okane ho aba Kuffour enso toa nananom wansie do no ho enkomo ene ebetwetwe ene ebema abusuafo yakose omunkrem na omunya akomatoyem na Awurade tiase ono ana ode mai ono ana asaje na enso yesaje afutu bre wo se wa wo hwen na wotie yenso onso kai so wo da wanim sene e kai no prophet quotations bebre editor dwa amiye mu sampa owo no wonnim da wodi bewo nti wutu anamo bia no watuniye sene be ya owo befa wa benya kuntapa bi ebu akyere ye ne Awurade onyankopon osenkafo 12 verse na mateji ose asem ne wie de atinyina ne se suro onyankopon na di ne mara asem so na ye ni nipa nyina asede ene ye nyina no onyankopon de be ba atemu ne hinta nyina so papa wo boni o ubebu so aten media meje so ne kwadofori nyame kan nyina ho eya chien life every day makram